Tradicionalnom šikljadom započeo je i drugi dan manifestacije Klubske noći, na kojemu vas između ostalog očekuje i bogat glazbeni program večeras. Patrick Poker Trio i Sara Renar zaduženi su za dizanje atmosfere ovdje na Šetnici, a u Holandskoj kući u dvorištu zabavljat će vas Antonija Kihalić i Lordan Badanjak. U međuvremenu smo pogledali odličan aero show, također jedan tradicionalni dio programa Klubskih noći kojega evo iz godine u godinu gledamo ovdje na Šetnici, a svi vi koji još niste došli ovdje, predlažemo da kliknete na Sisak portal, pogledate točan raspored događanja na Klubskim noćima i onda se vidimo. Zagreb ima dozvolu za letenje avionom, jedrilicom i motornom jedrilicom. Leti od 2018. jedrilica 9 Alfa Delta Golf Zulu. To je inače prva jedrilica koja je došla u Hrvatsku. Drvo je inače najbolji materijal gradnje, ali je i najskuplje, zato jer ga je teško obrađivati i napraviti, ali postoji jedna vrlo velika osobitost, a to je da nema zamora materijala, što kod metala postoji i kod plastika. Jedan, dva, dva, dva. Daj drugi, Viktore. 1-1. Još malo. 1-1. Stavim lights. Evo ih. Grijeli su. Ne, samo je pogled. Bila ujutro neka ekipa sa vikinškim kacigama. Ma da. I zapali su se od sunca kad su išli.